Petrović. Opet Prica. Ja mislim da komentar nije potreban. Tu više nikakvih dvojbi nema. 90-77, posljednja minuta i prekrasna akcija. Dražen Petrović i Svjetičanin. 74-74. I vodimo 75-74. Sada neka se ZD muči za zadnjih 9 sekundi. 7 sekundi. Kao moguće alternacije. Izvrsna reakcija Dražena Petrovića. Show je počeo. Sam je gledao kroz kapljice kiše. Moje svjetlo što me vodi